Ja. Whaftai le tua o tātou mōwho lea whiawhi le sapati, pai on tātou whatasi mai, ia, ua tātou whatasi e nei ma le sunga ia piso pa Taviuni, ia malwhaltua, ia Angelina, Taviuni, ia whapefo I ma o maltinao le ainga, ia le whainga nei e whiawhi o sapati, ale ai ni me whaia, ia wasia sile sifari, ia ma taloina le sau e muli mai, ia tau, pe on tātou ia nevo I tausanga, ia alo ia la foi sunga su e kopo ia brother Paul wa oifi, ia o ia le o lo whafoina le whainga o ngipo kalama whapenei, ia o tātou au tū le I tātou le sona, o le sona nei o lo maua le Moronae ta upo se fulu, ia o leo te waena le lua ana ta selau pepole. Aulona au tū le ia I tātou le sona e whapea. Hai mai. O mai ia ke riso, ina ia whaatotoina o tau e ia. O mai ia ke riso, ina ia whaatotoina o tau e ia. O ai la, o le asau. La asau whina ngalo I ai, ma leo te whai tau atu I ai. Hari beso, po o rufo. O mai, o le a leo, o po le esa muli mau le tuse mamona ne fo I tau sanga o tatu o ina le tuse mamona. Tauna I le mo mau tuse mamona wai. A le esa mo mau I le mwhaiona e lama le tele o mea o lo whitawina. O mo te mo mauna o le tuse mamona o le sia whionga pa ia le atua. Whapopo ngai le tuse mo me bo me tuse pa ia tuse ai ma misiona. Ai Yesu misiona le lofa. Me alofa umana ta umai tono tuse le la tatou kai tau. Ala wa I lo li mai te mo mauna o tuse mamona o le si vaenga le o le ngalo te mahilangi whalau tile nai lana ngaluanga I lunga whangai le. E iei vaenga o le manino mta ua le tus pa ia o lo whapeona wha ato atoa wha manino mai le tus e mamona. I le nei vai ten. O mana ia, o rono winga lau sunga li liu mai le kalesia. Ia. Mana ia, se whai maa sau whina ngalo I le mea lawa na e walai lawa na e nau. I le tuse mamona. O mo tangata liu mai tusi I lotu e a. E temi o liu mai lotu mo ia o li liu le lotu. Ai le I tele I sa mo mo tusi mamona o tele fifi o whaitapus mamona. Ona le I o te talitonu I perfecta le tua. Ai le I sa mo mo tusi mamona. A leo te whaitau o tu whai ue whaar tu sia Moronae. O le whai upuna na lui tau ia o e le ia se si whai ona wha mama o e pe whaatalitonu o e I se mea lo e su e ai wawanga na ai lo whisili sao ai le tua. Nā la e moni mawele tu si na I whai ue wha. Se whai tau mea la whai ue wha. Moronae se fulu lan whai ue wha. Ma pea o tau maua nei mea. O te apo po I atu I ate o tau I o tau o le atu I le atua. Le ta mawha vau, le suafo I Yesu Keriso. Pe ua le moni ea nei mea. Ma a whai tau te o le atu ma le loto wha maoni. Ma le manatu moni I ai. Ma le whaatua tua I a Keriso. O le a ia whaali mai le moni o ia mea I ate o tau. I le mana o le anganga pa ia. Sa whai na tau na o te lenga lo nga misionale sa whai tau Samoa ele Yesu nau po so o tatonunga. Ai ele whai au tala in tala ia o le maula le si mai ele whai au o fiu nai whai au o fuila tau iei le winga le whai au. Uma ba whapea ai o te whia poto. Ana mai le maula no whai tau. Ia no wolo le mai o le mea sili la won mo. E o tele masani wa o le tuainga matou e no fo ai no fo. Para no walu tu o le fale o lo tasingo no fo. E le fai feel uncomfortable for le lo to lo no fo du ngol. Por para ma talo a ne wele no
no to turi la lo te mai la una no mana o fai le o fia mo stamina o ma o te tal no ele ri ai no sitting here le tua mo ole fa ma o ni te wa te le loa po le me ala ona ele ise vai nga fa pe ele au nga i kale si mo te le vai nga no loa na fai na ona au mai le tali e moni le kale si mo lo langa tam fai ma le soifua malo no ina o vaenga na sa o fia mo Tailo. Ma le te alo Mulimuli peso Taviuni. Ya ai alfa tua. Si mai ia so fina ngaro mele. Tatu fai upu le a. Ia, whaftaia mo le awanoa. E tutu sa le fai upu lea ma le fai upu lea lufuru fitu. En fai ana fai tau ina mai. Lufuru fitu. Okay. Ma o te apopo i atu i ate outou, i outou manatua nei mea. Ona e vave o no o mai o le taimi, o le a outou ilo ai, o te le pepelo. A wao le a outou va ai i ate au i le pāwha masino o le atua. Ma o le a fetalai mai le ali i le atua i ate outou. O te le i alangatu ea i ate outou wa upu. Ia satu sia o le netangata. E pei o se tasi ua alanga mai e ua oti. I oe, e pei lavo se tasi ua tautala mai, i fafo mai i le fuefu. O te nofo mo mawhau vai a le taimi wa tatou atu ai unga. Ai whaapea tulo Yesu ke riso. Moronae, ia, a fio mai. E saula se i moni mau ma ia tatou. E moni me wha maoni uma mea ia. Pei ona whai mai Moronae i a wā o le a o tau wā ai i a te au i le pāwha masino a le atua. O ina, o le a tatou i loa ai, le moni ma le wha maoni o nei mea o au mai e Moronae. Matua i ta usa o mai ai Moronae i o le a ia wa ai i tatou i pe a whai tatou te tali tonu. Ma le ato atoa i nei mea uma wa ia tu ina mai. Tele ia o ngā Moronae a mai fo i le fwai upu le atolu lua. O lo whaapea mai. I oe o mai ia ke riso ma wha ato atoa ina i a te ia. E le o whaapea mai Yesu ke riso. Pe whaapea mai Moronae. O mai ia te au pe a whai o tau ato atoa. He's not saying, come to me when you're perfect. Come and be perfected in me. O le mea na o lo whaapea mai ei. Yesu ke riso. O Moronae. O lo whem. O Moronae o le au auna. Pei lava i tātou. Pei ana tu ina mai fo i le amatanga o le tusi. Tele ni mea lofa tama o le langi o lo o mai i tātou. Lo maua i tātou, o nisi o tātou, lo maua i tātou, le wha atua. Tele na wā. O nisi o lo maua le mea lofa o le wha malo longa. O nisi o lo maua le mea lofa o le vāvenga. Va valo. Va ai o a ngelu ma nganga au na mai. Ngangana ese. Wha li unga o ngangana. Ma i tu a inga ngangana ese. Pea na maua fo e nai whaiwhi au tā lai ma o e o loo atu e tā lai le tala le lei. I le nei vai taimi, o loo maua i la tau lea mea alofa o le ngangana. Ia taimi e whaapea i o lea ese mea alofa o maua. Ia le tele a paune i o mea alofa wha le anganga o loo tuina mai. Ai tele fo i mea alofa wha le tino o loo whaapea na o mai e le tama o ilangi mai whaaola mo i tātou. Ia whaftai lava. Whaftai lava. Ma nei ia o lo. Ma nei alo wha mamangale. I lau lava la soi fuai lai taimi nei. O iei se mea wa e manatu, wa e whaia, wa e loa ai waia. Wa e anga i lea. I le ato toa. Ia. O aso malava lo o tātou tau mawhai lava I mea malava I le tātou mālosi uma
Ia mawhai ona tātou mana tuane ia o a onga e whai e o tātou a inga. E soso ani atua i o tātou uso a tangata. Ana tātou le malama mai e le tari tununga, mai e so tātou wha moe moenga, ma le wha atua i le atua. E le mawhai e tātou no atu, alolofa atu, soso ani atu. Te le aia, ia ni meoro o mawhai on tātou whai e le nei vai teimi, a mata atu ai tu tono tātou a inga. Soso ani a tātou whanau, ai mesi fo i o tātou a inga i tono le tālagi. Ia ai le na o tu tono le tālagi le, ai maise la o tātou a inga, tangata o toa oi, ma tangata tātou te le o iloa fo. Malo, ai au tina, e isa o whaupopo i le ama. Wa, e sa oa ia natu foi ma e awai e tātou ia o onga le kalesia ma meia e susu e ngeta susu e ma tua foi e o sefsamita le foi na fa te ile maunga i le Jakopo e le tuspa ia a fai e le se malama ia o ia aluma matatalo pe ia la le mele a wa ele fai ka ko nga ka ko mo kingo se me la ko ke pe a fai ko ke le ko ko malangi a wa a ko ngele fa ali mai lu mo ka ko maka a langa fa mai le ngango le li ia e ke feelinga ke ilo faku malo ma le me vai la le fa mai e pe fo sa no mai ia sister Vin e sa le ia e le se sa tātou e ato a le fa mai le li o mai ia te awea o te fa ato ina o to lo winga o le winga la le me o mai ia te fa ato ina o to e tau ia tātou na tātou tau fai e o lai e tau tātou tau fai e o lai me ia le e fai mai ele tātou li fa ola o mai mul mai ia te mo mai amola o mo vai mama ia o mela na fa mai ai o inala fa ato ia tātou pa fai tātou te pipi i pea e tātou li fa ola mana ia pasta ia so fin alo wai o tele e pe pu le suna o tele o le fa ngasolo o afia me alo fo fa tu o le ngaluanga mana le ngang pai e pe no tam fa tu te mi fa o no lo fa tu o te fia i role mele o te mana oi le na o le atu ai mal fa ta wa na o tamala ina ia ro fo mai se langona tu fi le bu i lo nga o te lo ai e au ngale tara le mo na tau fa e ai na o mai fa fi au ma ai na mo foi lan per fo mo le fa si non or tan mai le tu se melde ia ai ai lo na ia tem fa na tu fa tanga tai o la wa i lo ai ho isi pa nga lo ta tu mo pe la tu si mamo i lo li mai o tele fi fa tau tu si mamo ele ia fu sa mo tu si mamo ai ono lo awai mo lo fatino ina ole mo te tolu le monitor le ai te lo fu ele faina to le monitor le pe le isa mo tu smamo le ana le fu no to fa ga ina le fa tu nga le mo nai ya wala ka kongu kala kai fa no wa o tala tangata ia so fa so ai si dia no si sa o de tu ina usu fu ile tele e perfecto reference no le na fai le na wa era tu ia porque no fai ia le wa fa lo me ya na ia fsiri tamala ni pele sa o le o machu van apena o malo di ma al wa ia wa tau sanga lo na mo tua o fai tau mo susu tsmamo e o wala lo fai tau mo susu ai pa le tatalo wai te whia so ni le tu lo nanga pa ia fa mam lamba ma mai ia te o to file mo po le sao vai na ni ia wai e te o fu ia te fu tala i tangata po le to te mafuta e isi i tu ainga fai ai ola wa ne so mai o
O lo mo mau ai fa ba tu o le si le fa ngai nga le tu tu si mamona sa fa mau wa le se me o ta o mai I tona o lo ta no ma tu si mamona mission na a lo fa le di fa le na fa ye yo na o mai la na mission I nei America ma to fi ai ni si o e lo fa yo na o ta o tona tu si pa ye ba na mission e Yesu na fa pe ma ole o fitalinga a le di whalo tunu. O lo iei nisi maa mo I tono nero, I le o tu tono nero toa. E tau puna jes, ai no o whai tu sutuni maa, o I ren whaatino I fitalinga ni Yesu ina mo toi tu mai. O lo ula mun mo, I le moni me wha maa tu tis maa muna. Lea mun whai e na mai wha maa whana whananga mai wha lau tele. O me te tau on tātou whai ai nei whai e o na sauni e o le mea moni au sauni ninga o tātou. E lei asisi au tu o mene o tusi maa mona mene o talale. E sauni ai tātou ina whai o tātou tu e fhoi I tātou a ingan tātou o mai mai I ta mauna. Paftai? Ba gai. Wai ole mene o tātou talo e se maa nei o tō whinangalo a tātou tu ua la I le whai upu le los folu Tanga tolu mea tā ua nei ai. Nā whai mai, o le mea lea, e te tau wai le whātuatua, a whai e te tau, o na iai le whātuatua, e te tau fhoi o na iai lea, wha moe, a whai fhoi e te tau o na iai le wha moe, e te tau o na iai le alofa makariso. Lona winga la o mea ia le ua fusi atoa ai lea, le sona I la wai. O le mea lai whaila e tātou o uwinga whaalia. Spio lo lea wai ese hoi le kaimi lea o ke sau e maro fusi ua ai au fo e kula kula le whaile ka longa I le voli. Wai ese lea winga lai whaalia I o po se me kumoi ngisi. Lono winga e te tau na tau ave a me ia whatuatua wha moe ma le alofa mo maa o ke riso. So lo la ke mo e pe o ke mai kai 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 pe le lo longa le o la tātou e le na ka whai e tu sa vai pe o le la unga mol mau al su kopona la e tau le mo e le tami e tātou te whame pese ai ele te tau ma la tau ma le whai whana ue whafas ele melena tanoia so kopona e temi o te fia bad ai I temi no o te ia o my whana wa and sometimes I wish it never happened e temi o ke fia kilta e pe no fa yese me ai la o te ai te no fa mo fa al fatu tu o lo fa mo e mele mai o la sa ora fili fa ko me le ko fa ko fa moe me o le fa peonga ko aga ko peo so ya se está bien e se so fa popo e o le ka winga la ya ka ko winga fa so wa ia ka mi e hur ka mi aka so ko finge fa mai ka la serkinga so is said the pure love of Christ or le love of man que dice que so sense of you la tele a sua tala o le lofa yeah le mana ia faftai ia e sa le ia pe ara o mai Elena o le tusi mona ia ai o pe ni na tau tele ma I simata upu o le whaawhai o le tala le o lo o pese mai ai mele e tau te loa le alofa mamao ke viso. A vese o mai mea. Ai, ia, wow. Wai le toi e so la mona wha pe te toi ita atu I lo uso, pe te toi whaai longa tangata, nā winga uma o le ave e sea mai tātou, o le a tātou I loa, I wish I can say it in English. yeah Say it. In order for us to get to Heavenly Father, we got to know Christ. Yeah. E tātou I loa atu loa le whaola. Yeah. O le a wanoa lena, o le a tātou
o atu ai ma whātasi maratama o le nang. O mea uma ia e tā ai uma lawa i le alofa o le wha moe moe o le wha tua tua. Mea uma na o le mea mulimuli a e mau alo i tātou le alofa ma o ke riso. Ia, mo o kei loka. E kai me hoa lele I konga kawa ina. Alo wa fo lele nganga se ko me o yo a fe fo lau fa tua. That's right. Ko ki e kisi kusima mo ngai po uma re nga kasiare me e o so lunga. So e me fa pena tupu. Leo so kula ai. Ai a fai wa ya o le alofa ko mau ke riso. E po ai arga ka kangosi o e mai me la ke mo foi. E ke mo fo file mo wala nga ya. Na lawa e mo le alofa mau ke riso. Sa o le nga va nga o ke fai ya ko so me la so e. Po le po nga sa wa ka ku yo ke ku ma. O le se senga na. Wana o le di fa o lo ye o lo ye. Tato le na tur vortangata. O le mefuna le fa mai. Po wa tato lo ke riso. O le bunga tuna na city. Do you really know Christ? Because o Christ nga o mai fo le mele na le fasato. Po aku wa. Ele ai masatala. No feang me uma. Ele ia fa pe ku Yesu nga so. O mai le o e ku lo e makwa ngua a ka ko. So mai le so e fa po wa o nga u fa longo ko fa se me ngalo a ko ma le ro fo kris ma fa ko ku Yeah. o mo le o na tu lo le o me la ia au mai nei mo tato e ta pena ai tato e sa ni ai ne te atu me ina ia ma fai on sa tato wola fa ta tai ai o le fesiti e ma fai on tato fai e ma fai on tato pe o ia pe a tato mo le loto mama loto maulalo meu Pea ka ko a koko. ia wai o foi ai a ka komata na tato wo mai masani ma ina ia ka me ka ke mo fo ma pe oh me o ke ka me fai le ka le ai le ai le ka ya a ma ko ni mo fa fie mo so ngi wa mata un tato mata Fea. o le ngal wa ka bisu ele ia se le on fai na fa pe fa mai ke diso pa war ke diso fa manga loatu a po mai le siku li watu le situ fa mai o ko wa lo fa ko le fo nga le fa mai le fa mai if we do really po wa ka ko lo ma ko ka ko pe kris ele fa mo fi por le fesili e ma fai e ma fai pe a fa pe wa ko ka ko fa ko ka ya me fa nga le ka ko pe se fa ko ko ai le ma fai nga ko fa ko wa is ya ka ko wa ya ka me nga pa ya ka ko nga lo le mele tatu pe se ya so is ongo le langa ka ko le langa kam fa ya ya ka me fi nga way even between couples i nga le ya ya ka me fa ka mala lo fa ko o kai Pa no lo fe au si po pe se. lo fe au si le ko ki nga le loto fai lo matala i o tala le fai is a negative pe fa pe o ya fe la kuspa ya even though I try to remind her that way but ele ese nga mo la mawai she will never feel better if I negatively say or reminded her about the scriptures, right? Yeah, in fai o fa mga ko o ya fe la kusi e ke ama e fai ka mai le songa fu e ka fa ele o ai no ngan fai Yesu fai se fa te ding fa pe ngai fa mga ku e fa nga me ye her jealous nga after mo la no Oh, sol. Kua ma nga yelo finga lo peso. Sister Taviuni, Yesu fa ka ke me le pe. Wa uma o ia ta upu. Ya le o china. Ele ai o la sa o me awai esa o le leia le vau ka ko pole har ka ko le leia. It's not what you say, but it's how you say it. E mela nga vo esa o le leia. Na. Awai. Se ka ko foi le mele. Longo winga o la kulia la wala nga fai mai ngaka a ngalo ya oe le alofa mama o kiriso. Le ai la ngai se mai lo sunga. E lo winga o la ukala. E pe al mela nga mai Bishop Taviuni. Esa
kau ke kau mawhai be like Christ. Kau mawhai fa ako ko inga ko. Ai pe al mea ngale fa mai Priest Taviuni. Ai ale kai mi ngale sasia. O makwa ngalo ako me umanga. Mea nga vo ile fa ko o kala ele pe fo ele mea nga fa kuskusa vo ile kau ke we always point fingers. We judge others. Pe fo yo we assuming. Kau ke pe fo lele kau fa masa salo fa pe la fo ai fo kala la fa mai ai mai ma ku sala le o ka ko le wa ngalo ya ka ko le pa ele fa pe la o la ka kon fai. That's why they say ke pa ku alunga ko ya da ko ala ka confess longa le ai mele sil mele o la ka mo fai mo fai for a better. Ai le fa pe ka fai to go backward. Ko fo I ko. No, me uma ko ke faia ole au ku mo I me uma. Ole lo fa me uma. Wa ngalo uma me uma nga me e sau pe fa pe ile lo fa. Le lo fa mau ke se ka ko. Wala le sungale fe kau male por kalamba fa mo ngale so. Ole fesili vole ke mo mo fo ai se anga la yunga sa o nga awala mai Yesu se awala whakawa. Ai ke gole lei o ka maali langi mawhai o nga ia au mai me nga awala mai Yesu se whakel malo sidia. Ar ke lei o le a onga mai o nga ia au mai ale awala inga ia whai kaku. O nga maua le loko maulalo, mai maulalo le wala nga mai ia. Ia di whaola whalo manu, manongi ko inga mangongi ses. Ai whanga waile, le kupu le langi ma le lala. It's a great message. Ia kako inga im whai. E le ma whai ang kako maua le whai inga pe a kako inuma. O le anu wai lalo. O le whi au manga luenga ala whanga mai o le di whaola I moi kako wale I unu ngas whanga mai. Ia humble ia kako loko maulalo Filen inga ia maua I kako loko maulalo o nga maua mane o le whakua kua o le lofa mea wai e le mwhai o nga e maua le whakua kua pe le maulalo loko ma le lofa so I lau sunga le kopo mo le whai a o nga ngia whewhi e whawhikai mo le avangoa o ke roa o le au kua ngal le songa whai unga kusa mamoa ma le ala kako wal whai wa kufanga mo Yesu o le mea lofa nga mo kako nga mai kamalangi ulo ngana au mai ei malanga ka whawai Iau ko maua le anganga ulo ko maulalo e pe o lo whaaku ia ke o ko e se awala nga wala mailo nga alu whakawa o ke mo whapa how come sa le mwhaing a me kamalangi no nga kari se whale the mention a better mention pada nga laulai ina li no nga kari ia wala mai se awala sili anga o nga kau whakawa inga nga whasamo o nga lea e au mai ilang whea pao e ngai maua I kako le nganga loko maulalo whape ngao nga maua e maua le kako le nganga maulalo whaingo fia mea po le ahu le ngasu mai o le pepesi mai o le laulangi ma me whaime kako ai au mai ale o nga logo mai Yesu Iau maua e nganga loko maulalo e se ia inga wo whanga mai alu o te yo o le whakasako le ia kako whai kau kuspa ia ma kusmamo o kako mau ese mau fa penga nga he take a revenge or try to do something back when the people beat him up or say negative or faingi la ko kala ya ke e winga ya ke ele sa ngu ke riso le fainga ya wa e kau I masu ya ku pa peo e vai mai a fai o ku nga inga fa ola ia o ya ke o ai le ia se o ngolong fa ko ile plan o mang sang wi long kamailang e a mai ia fa kingo lang ngalo fa te ma mai sole fa ia ku sole le ro final se vai ngalan ta po fitu se Talimatasi hai kaula fa ko wa fa ko por fa fiku fa ko fa ma pa fiku okay le Moronae fitu alon fa upo e fast fumal tolu
Mai o le nei fo I whaauta o te whau iatu ia te o tau le mawhai o na ia ia te ia le whaatua ma le wha moi moi wangana ai uanga malu ma maua lalo o ia I le loto. Ele I lava ngai. That's it. That's a message. Ole pau ana. No sa o langa o mi kele fast food fa ai fai o fa fo mai mo mai. Em fai anga fai kau e lalo fast food fa o ma ko langa o le alanga ya ko si malu au si tavu. Well, ke o mala ma foi. Ia re maka upo ma kan moinga ai ko ia ngisi upo e sili aku lo ko maulalo ma alofa mama o ke riso sa valia atu ai na tau sanga fo tu ia nei tau sanga mona fale tonu ai tato ma fau atu mole tau sanga fo nga ai nei awa onga e whaftai a mole avano ngai o mela le wo vai ya o favorite basketball player lava ale NBA. No. O kumalo le Michael Jordan. Ai vai se vai vetai se Michael Jordan por mikiaf. Kasia la gianga por mai do it. Mai do it. No winga kaunga. Fight. So ga ko kaunga ko va penga pe wa le sa le fo ya o ko yo ko final. Ya after ya tu mo le fiafi. After il fa soa ya tau fai fo e fai lo atu ta mama tina o so mfanau e o fi fa longo ni lava le wa so mai le so e pesa Taviuni mo fa tua ya o le au tu ya le minute le tasi e fa ya tuaisa na fa mal si au fo mo le Christmas ya on fa o mal na po kalam ya fa tai mo no ya mo mamalu tato ai nga sa mo ya po ni fo I ro fa no ya a fu le anga le ta mana na e fai mai le just fa ye ono na lo fai le na uma ye lo na le o tato tu lata Christmas ya ave ye le tu la fa man ye tu Christmas ma ta san fo ma ye fesili o lo fesili pa tato o le e sa tato me lo fai tu na tu mo lo na sfana au te la wa tali mo wa la vai ele ya se me lo fesili lo fo ina to lo tangata mo ia ia vea o e pei o ia o le mea nā lana una o ile li whaola mo tato ina ia vei tato pei o ia ina ia mwhai o tato whai alo na whina ngalo I se awala e whai ei o na mau e tato le fia wa o mea uma nei sauni e tato tamaa langi mo tato mo sauni ninga mo tato ina ia mwhai o na mau e tato fia neola ia e o mataimi tato te malanga tuai toi whaatasi mai ia o mau foi se di poti le faiona mau tato fia ia manuia fa ftai foi mo ne no ia pesa Talimatasi ma le tina la ainga ia mes foi sui kopo ia baufi ona lona mo ina nei anga musui faiona ia na e faiona ne po kalama e faiona tato tal noi I lungo nei walesi fai ona tato fitofana ai alofa te la tu famani atu le Christmas I matau tang fo ia sua fo Jesus Christ amen amen Merry Christmas